أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Aray musidɓe julɓe tedduɓe teddirɓe l'islam, ɓawon yettude Allah o bajjo seniɗo wawɗo mo ronkata wiyeteɗo Allah, weltanomo, jarnamo, sannamo, hattirde e weltanagol mo e dow nemaji ko nemini en tawata se limiɗi en wawa andugol ko ɗi jelu. En toro Allah yo Allah duumin nemaji makko ɗin e dow meɗen ha nyande o ƴettiti en. Yo Allah wurno en ha ka gurnan ɗam moƴƴani en ɗon. En torike mo kanko Allah bajjo seniɗo wawɗo mo ronkata on nyande tawata ko mayde nde woni ko moƴƴani en. Allah men torike ma ƴettitu wonkiji amen nden nyande. Yo Allah waɗu hara konngol meɗen sakkitingol ngol e hoore o adna ko la ilaha illallah. Musidɓe julɓe tedduɓe, alluwal meɗen sumayengal hande ka julirde meɗen no masjidi ibadur rahman e nder laken haray leeti moƴƴa, kono haray inchallahu yawɗo ƴogol ko ne ɓoy wo haray yo addortu laaɓuɗam. haray ko honde hunde watta darsu meɗen on hande hiɗen inna hani an ko saɗi ko tooli wonande ɓe musidɓe meɗen wonɓe ittude sadaka tentini non ka lewru sumaye ɗo. wonanayi on welo yewtere ko nanton ɗo kon. onon wonɓe huntinde horuɓe, onon wonɓe ñamminde alyatima, onon wonɓe ñamminde miskinɓe, onon huntinɓe kawtal, huntini musidal, huntini bolonda, huntini karamokoɓe, huntini alyatimaɓe, huntini sonnaɓe ɓe modiɓe muɓe maayi acciduɗum e fayɓe. ittani anuɓe ande jente ko nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam yewti fimoɗon ko moƴƴere honɗum woni ko marani on. musidɓe julɓe tedduɓe, en hoori duno rowani e buy hikka en hoori daari hiɓe leypide maɓɓe. musidɓe julɓe tedduɓe, en fuɗɗo duno e buy ɓen kadi en wawata gayinto dade sabu ɓe laatike fureji. musidɓe julɓe tedduɓe, enen fuɗɗiɓe ɗo ɓen kadi fof pellet wona en fof timminoyta ɗum ɗon koye juuɗe Allah woni. musidɓe julɓe tedduɓe, wakkiloɗen ardinanen hoore meɗen ko adi en ardinede. wakkiloɗen itten sadaka ko tawoyen yeeso meɗen. en fof en waɗi projet ji fi darnugol cuuɗi. waɗu projet kay ko tawaka nder qabru ma. a darni suudu labandu fi ka hoɗa darnu suudu labandu kadi fi ko wona qabru ma on. a soodi otowal labangal fi ka ƴewa ɗaɓɓu kadi ko jalbinanama ka nder qabru ma. fiya daɗu bolle, fiya daɗu jahe, fiya daɗu niɓe qabru, fiya Allah subhanahu wa ta'ala dandoye lette malaika ɓen ka nder qabru ma. musidɓe julɓe tedduɓe, duplex ji ɗin waɗama, kuran waɗama, forage waɗama, kuran waɗama, piiji ɗin fof timmi ton. est ce que kadi hara jalbinani qabru ma on nyande surroɓe arti? ko qabru jalbinirte ko ittugol sadaka, ko qabru jalbinirte ko hebbingol jangugol qur'an, ko qabru jalbinirte ko hebbingol immagol naafa, ko qabru jalbinirte ko ɗiggangol nene e baba, ko qabru jalbinirte ko jokkugol enɗan. ene hara enɗan maɗan fof heɓi sunna kati, musidal mangal heɓi sunna kati, bolondama on heɓi sunna kati, aliyatima ɓen heɓi sunna kati, miskinɓe Allah ɓen heɓi sunna kati. pellet le hiɗa mari ko honno wawata suusirde marude jawdi hara miskinɓe ɓen hino weela, ko honno suusirta margol jawdi hara aliyatima ɓen no weela, ko honno suusirta marde jawdi ndi Allah jonnuma hara yummama e ɓenma no haton jini, ko honno suusirta margol jawdi hara ɓiɓɓe ma ɓe Allah okkuma ɓen hino weela, ko honno suusirta marirgol jawdi hara ittanari anuɓe andeji, ko honno suusirta marde jawdi a anda si bimbi tawete, a anda ndi jawdi kadi ndi ɗaɓɓoɗa yanganiɗa ndi wonɗa e marde ndi faalaɗa yo ɗuuɗu wata ndi ɗoyto tun a faalato yo ɗuuɗu kono wata ɗoyto. a anda sa ñamay ndi. geɓal ma e muɗum ko ittuɗa sadaka, geɓal ma e muɗum koko ñamminɗa miskinɓe, geɓal ma e muɗum koko darnuɗa juulirɗe, geɓal ma e muɗum ko waɗɗa lekkolji, geɓal ma e muɗum koko waɗɗa forasiji, geɓal ma e muɗum koko fittanɗa wonɓe wullude gonɗi. ko lutti kon fof ko fi ko ronoɓe. ene non jawdi ko roneteɗa kon e ko ardinanta hoore ma kon ko tawoyta yeeso kon ko honɗum e muɗum ɓuranma. si tawi koko ɓuranma kon ko ronoɓen haray accu ɗon wata ittu sadaka. si tawi noon ko ɓuranma koko tawoyaka qabru maɗa nyande ɓe surroɓe arti haray ittu sadaka. ndu lewru ɗo ko lewru commerce an e Allah subhanahu wa ta'ala. jente hadis nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam e maaki
wo ma min yawmin yusbihu bihi al ibad wo ala wo e nyallan weta ngal jiyaɓe weta illa wa yanzilu fihi malakani sina allahun tippinay malaikaɓe ɗiɗo malaikaɓe oya wi'a allahumma ati munfiqan khalafa allah mi torikema lontinan kala ittowo sadaka lontinanmo malaikajo ko ɗum ɗo doto oɗa o inna allahumma ati munfiqan allahumma ati mumsikan talafa allah mi torikema bonna kala on netto mo ittata sadaka du'a malaika non ruttatake du malaika nyamata yarata danata ko resata yeddata allah si malaika ben torike tun allah subhanahu wa ta'ala o jabinay ko honto e mudum falada wona nyallal ay tari sadaka hay kongol mojjol ko sadaka al kalima tayyiba ko kongol mojjol non dum ko sadaka e yeso musiddo ma weltano mo jalana mo fijana daga musibbe julbe teddube nyande be sa weeti hida mari jawdi a fotti e goddo innima fi sabilillah hara hida mari asalike okkudemo malaikajo ko inata allah kala on ittaydo sadaka lontinammo kala on mo ittata sadaka haray wata lontinammo bonno fi jawdi ni woɓɓe heɓay jawdi ha ɗuuɗa inne kaari heɓi jawdi ñande goo fuu suma ma fuu yeebo ma fuu jatte jande ni ittan jawdi ni sabu ndi ittantake sadaka ndi ittantake zakka miskini weltintake muɗum alyatima yaltintake muɗum juulirde darnatake muɗum lekkol darnatake muɗum torotoɗo arata ɗon o jonne ko honno allah waɗirta ndi jawdi barke muɗum la haray na ɗuɗugol ngol jokki ko waɗede barke ngal musidɓe julɓe tedduɓe itten sadaka ardinanen hoore meɗen ko adi en ardinede musidɓe julɓe tedduɓe ko wiyete gabru wona sama kala ko wiyete mayde wona sama kala a wonday e goɗɗo fijidon jalidon nene e baba tedduɓe ha nyande go inne kaari maayi kayna maayi wo hande kadi ala hay hunde ko waɗe sina hante wonni ñooge ko be o haykoye o jase o ire tawata fi wata o luuri makko ni kadi lorru wuruɓe ngal musidɓe julɓe tedduɓe hatta yiltoɗen fijen jalen enen kadi e la vie continue musidɓe julɓe tedduɓe mi toriki allah yo allah okkam battane moƴƴo okka gon fof moɗon battane moƴƴo mi toriki allah subhanahu wa ta'ala moƴƴere ko woni e ndu lewru ko yo allah waɗu keɓal meɗen kamba ko woni toon kon fof yo allah on dandu en awa malaikaɓe ɗo ñande be ñande malaikaɓe ɗiɗo tippoto ɓe torano en fuu meɗen allah mo be heɓa e muɗum ittay ɓe sadaka ɓen oya malaikajo inna allah men torikema lontinammo mo ittata sadaka on kadi allah malaikajo inna oɗo haray bonnu fi jawdi makko ni fuu kontoye mum falɗen tawede yo allah tawni en ka ɓen ittay ɓe sadaka mi toriki allah marɓe ɓen e meɗen yo allah on ɓeydanɓe hiwaɓe aynaɓe dandaɓe enen ɓe maraɓe yo allah okkore en ko laaɓi ko ɗuuɗi ko deggi ko waɗa barki rena en ayna en hiwa en yo allah okki en imanu cuucal fi ittugol sadaka sabu ko imanu molanaɗo goɗɗo sa yi neɗɗo ittowo sadaka andu tigi ɗi ko gayi neɗɗo marɗo iman ittugol sadaka ɗum hino moƴƴi musidɓe julɓe tedduɓe ñalande dargal sen daroyke yeeso subhanahu wa ta'ala allah yuto yingue nangue hangue ari fewdo salaji meɗen yeru lutti embere sogonal ma cuɓal neññande jiyaɓe fop mo be ko yeru ko ittayno sadaka kon ko ɗum ɗon heɓoyta ɗowdi neññande yeru ko sadaka ma on no ɗuɗirnowo no ittira en ɗa sono be wo no janɗirwo no labirawo ko non an kadi ɗowdi mani ɗuɗiroyta woɓɓe non itti sadaka o ko andi ñamata woɓɓe itti sadaka o andi conci ɗi ɓornotako woɓɓe itti sadaka o andi paɗe hande kadi ko haykoyeteɗe woɓɓe itti sadaka o tawata si goto jaɓanari ɓe ɗum ɗon yo andi ɓe andu ɗum ɗon pellede ka ñoogue waɗoyte wona noon sadaka ittirte allah ko inni ka deftere makko lan tanalul birra on heɓata ko wiyete birre o aljanna ɓurɗo towde ɓaɗodiroygol e laaɗo ɓaɗodiroge allah subhanahu wa ta'ala hatta tunfigu mimma tuhibbun ha sakko ɗon dépense on konko ɓurɗon e yiɗude wi'a kadi ko allah daali kon ka deftere makko wa yut'imuna ta'ama hara hiɓe ñammina ñamete on ala hubbi hiɓe yiɗi ñamete on hiɓe yiɗan ñamete on kadi miskinan wa yatiman wa asira hara ɓe weltori ɗon ɗo musidɓe julɓe tedduɓe ande ñalade dargal ɗowdi allah kuɗum ala kakun ala likkun ala liggi ala bantawi ala hay nokku ka goɗɗo bakitoyo neññande ɗowdi ko woodi o ko ɗorsi allah rahman on fo ndin ɗowdi allah noon neññande allah sorroyay to jiyaɓe makko ɓe jeeɗiɗo ka ley ɗowdi arsi makko ɓeɗo andoyta ko dargal satti ɓeɗo andoyta ko nangue wuli ɓeɗo andoyta ko sirate hulɓini ɓeɗo andoyta niwre ɓeɗo andoyta hay e hunde e ledde ñalande dargal
no tawa e ɓeeɗo wa rajulun e neɗɗo gorko ma suddiɗo tasaddaqa bi sadaqatin o itti sadaka fa akhfaha o suuɗi sadaka on hatta la ta'lama shimalu ma anfaqat yaminu hara jungo makko nano ngon andade pellet ko ngo jungo makko nyaamo okkitiri hakke ko suuɗi sadaka on o jonni handuɗo e muɗum on sa okkora e goɗɗo moɓɓen ko makata ko okkora nyawla surram haray ko ya suuɗu jonnamo si tawi noon ko sadaka fi public ɗon ko ya feññin fi yo woɓɓe kadi heɓi courage ɓe suusa fi wawgol ittugol sadaka nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam haray sadaka on ande de ko ɗum noon ɓe inni kala ittowo sadaka oɗo Allah lontinanaymo haray Allah subhanahu wa ta'ala kadi ɗowdinoye ka ley ɗowdi arsi makko ñande tawata ɗowdi o ala sina ɗowdi arsu rahmani on ɓen ittaynoɓe sadaka yo Allah waɗɗu en e ittoɓe sadaka siɗen faala heɓude aljanna ɓurɗo towude on aljanna ɓurɗo towude on hara ko enen ene laaɗo hoɗi doyta hara ko takko arsu rahmani on wonoyten koyen ittu ko ɓurɗen e yiɗude kon nene Aisha radiyallahu ta'ala anha yumma meɗen nene Aisha sonna nelaɗon sallallahu alayhi wa sallam sonnajo mo ɓe ɓurno yiɗude on so ittayno sadaka o ƴettayno sadaka on o ambala ha moƴƴa o rapa ha moƴƴa o parfima mo ha moƴƴa si tawi noon o ƴetta o jonna mo faala okkude on ɓay o landama ko fi honno o waɗanta ɗum yumma meɗen nene Aisha radiyallahu ta'ala anha wardaha on say ɓe maaki si goɗɗo no ittude sadaka kaka juuɗe Allah subhanahu wa ta'ala tedduɗe ɗen ko ɗon sadaka o yanata taho si tawi noon o yana e juuɗe mo wonɗa e jonnude on ɓe maaki hiɓe yiɗi nde ɓe itta sadaka ko yanata e juuɗe Allah kon hara ko ɓuri e labeede ko ɓuri e fotude ko ɓuri e yooɗude ko ɓuri e uurude ko ɓuri tawata ko neɗɗo ɓurata yiɗugol kono sa ƴetti coñci ma seekiɗi ɗin ko ɗin okkata paɗe ma lannuɗe ɗen ko ɗen okkata kufunaji ma lannuɗe ɗin ko ɗin tun okkata ene hiɗa yiɗi yo goɗɗo okke sifa ɗum hiɗa yiɗi hara ko ɗum ɗon Allah jonnitoye ma yawmal qiyama ƴettu basenji ma yeɗɗuɗi ɗin paɗe ma yeɗɗuɗe ɗen coñci ma yeɗɗuɗe ɗin hara ko okkitirta kon vraiment hara hiɗa yiɗani ɗum ɗon hoore ma hiɗa yiɗani ɗum ɗon ɓeygure ma ƴetta ɗum noon si okka goɗɗo andu konko wonɗa okkitirde ɓay tungo fi Allah ko baraji faalaɗa ƴettu ko ɓuri e moƴƴude kon okkitira andita toujours ka Allah daali ɗon lan tanalul birra on heɓata ko wiyete birra kon hatta tunfigu ha sakko ɗon mimma tuhibbuna konko ɓurɗon e yiɗude ko ɓurɗa yiɗude kon sa itti ɗum ɗon Allah jonnoyde kanko kadi ko ɓuri e yiɗude kon ɗum ko honɗum ko aljanna makko ɓurɗo towude on ko aljannatul firdawsil a'la musidɓe julɓe tedduɓe hande ko jemma tala wasi jemma 15 lewru sumaye 2023 mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala on yo Allah okku en moƴƴere ko woni e nder lewru sumaye yo Allah tawnu en sumayeje ɗuɗuɗe wondude e balɗe e cellal e diina jaɓaka e ɓantal e jaɓanede dewe mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala kala kamba ko woni e lewru ndu yo Allah dandu en ɓe nawnuɓe musidɓe meɗen foppu yo Allah dikkimɓe fatiɓe ɓen foppu yo Allah on yaafoɓe marɓe ɓen foppu yo Allah on ɓeydanɓe ɓe baraɓe foppu yo Allah on okkorɓe marɓe andeji yo Allah on ittu marɓe soholaji yo Allah on ittu marɓe mapundeji yo Allah on ittu sukaɓe wonɓe laawol yo Allah on lumbinɓe leydi meɗen laginedi yo Allah waɗu barki e mayri toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah okkore lamɓe fewɓe nunɗuɓe huloɓe Allah enen kadi yo Allah waɗu en lamateri fewndi nunɗudi hulori Allah ya rabbal alamin yo Allah wurno en haka gurdam moƴƴani Allah men toriki ma ñande tawata ko laakaraw woni ko moƴƴani men Allah men toriki ma ƴettitu en nden ñande ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين هراي إن جانغو سيتاي جون جانغو جبي سيكو أكسو مولون كدي يا الله ويافو سيو يتتاي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته